Sinibikelela amaswati lamahle sibushfire 2026 kuhle kakhulu bekunene emva kwami siyabona kunemuntu wesiswati and ekhaya lesiswati kuvama sakuthiwa umuntu akajika alambile sibikelela nkosi inhlonto uthola ukuthi ngubani wakabani nalokuthi ngibona lapha abantu mabafika ekhaya bajika sebasusa isisuthi kancane nje Siyabonga kakhulu Makhanya singu Eswatini National Trust Commission namuhla siganekise la ku MTN Bushfire 2026 lesikutele lana namuhla sitele noma lesikutele kule festival sitele kutokhumbuta emaswati noma ke kutokhangisa kudla kwethu kwesiswati nathi sizokhumbuta emaswati siwakhumbutani Makhanya siwakhumbuta kudla kwethu lebe sikudla kadzeni lokudla kwethu kwendani kwakha noma kunika tithako letitsite emtimbeni sikhutsata sive ukuthi asibuyele emuva emvelaphini yaso kulinywe tilimo letitawusenda ukuthi sidle kudla kwethu kwesiswati sikhutsata nabo crop rotation lokunengi ngicabanga ukuthi sowufunzile ufikile lapha wafunza wabona yebo akupheleli kepha nje sithe emaswati naleti vakashi letivakashele live titowubona lokuthi thina emaswati siphila kanjani indlela yethu yekuphila noma yekudla sidla kanjani thina sibabukisa foundation siyakhutsata kakhulu lokwenteka konamhla la siyakubona but lokakhulu ngibona na imvunulo yesiswati ngibona evolution yayo because nawubuka nje ukuthi mhlambe intombi bayivunula kanje kadzeni sekushintshile kwafika la cela sikhulumise nje kancane lebumcwa bemvunulo ngoba nanyalo la Bushfire 2026 siyabona imvunulo yaphephetela kancane nje ngaloko Siyabonga Nkosi lana ke sitshengisa imvunulo yethu ukuthi sisive semaswati sikuphi namuhla nemvunulo utawubona ke Makhanya usahamba nje around uyabona ukuthi imvunulo seyishintsha asisho ke nathi thina simaswati ukuthi imvunulo yethu nayishintsha nathi siyishiya ngemuva nathi sishintsha nayo sithuthuka nayo asikulahli lobungithi bethu kepha siyabukhona kubu embrace noma kubeta ukuthi bube ngcono kuze kutokhona ukuthi nalesitukulwane lesesikhona naso sifile noma sitive singcenye yethu futhi nemaswati na utawubuka nje la ngemuva kwethu la sibona imvunulo lokuthiwa lunchakayi lemvunulo nayayivunulwa intombi kadzeni nayiya emhlangeni tahamba tashintsha ke tikhathi namhla sekuvunulwa nayimvunulo le kanje lokusho ukuthi vele imvunulo yethu iyashintsha nasishintsha isikhathi siyashintsha ngiloko Makhanya Siyabonga bekunene kuhle kakhulu sijabula nje lokubona ukuthi amasiko ethu asaphila esikhathini lesinjena siyabonga bongosi Babukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo